Mugundo uyu uria ni wa eka magana meri na uria uri itura-ini ria Gora riria riri kaunti-ini ya Kware utuikite kiambiririo kia ngucanio gatagati ga family ithatu na gikundi kia EPZA. Family ici cikoretwo cigikara mugunda-ini uyu kwa ihinda, no EPZA iyo ciumikiire mugundo uyu niguo kurehe aigithia. Lakini la kushangaza ni kwamba juzi kunasemekana kukaja mwekezaji hapa Kenya, na mwekezaji akawa na interest ya hiyo sehemu ambayo ina 200 acres of land. Hii sehemu walipokuja wakaja na mlango wa nyuma kwamba sisi tuweke mazungumzo, lakini sign hizi acres ziende kama sehemu ya wao kufanya maendeleo. Ni ngucanio yagucĩrĩirie komishoni ya migunda gũkũ bũrũri-inĩ NLC mwaka-inĩ wa 2018 na magĩkinyia kũu ũguo gwĩthikĩrĩria mateta ma aikari. Thutha ũcio mweri wa mbere mwaka wa 2019 NLC ĩkĩruta watho na kuuga atĩ mũgũnda ũcio nĩ wa mũndũ kĩũmbe na EPZA ĩngĩenda mũgũnda ũcio ĩbataire kũrĩha aikari. Naomba tafadhali, kama ni malipo twende kwa eka, twende kwa value, iangaliwe officer valuation, eka moja ni pesa ngapi? Siwezi kubali milioni 20 na eka ni eka 200. Tafadhali naomba, na tunajua tulipemewa eka zetu, kila mbari inajua eka zake. Sasa nashangaa mbona tunagawanywa vikundi kwa lazima, tunafosiwa mikutano kwa lazima. Kuringana na EPZA, marenda family ici ciikire thaini niguo gwitikira kumenderia mugunda ucio na mambe mamahe ciringi milioni 20, no family ici ni ciregete. Shamba hili tunasema kwamba ni tukae mezani, wakili wao na wakili wetu tuelewane kama tutatoa hii ardhi kivipi, kama ni shilingi ngapi, lakini yetu ni compensation. No mambo ya maji, no mambo ya token, mambo ya siji kinua mgongo, nothing. Anataka kutudhulumu. Sisi tunakataa na haki yetu. Tunataka kiwa ni kulipwa, tulipwe kwa wakili wetu kwa meza. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Mwangi wa Shira. Haki yetu kwa Matumba. Haki yetu.